Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Ma'am, ngasi de koi option sen ko. Option sen ni matang si de punna jing minasi. Ado koi no option sen si jing bo hold ring gi mamang si de mayam da kayam ta hajalam ge. Koi gi hayeng ko. Hayeng koi Sunday. Sunday da koi 10 to 12 ko. 10 to 12 si da koi gi kano da online ko free online master class hai na koi class am start to gani ko hariba class se only Sunday khatang oi gani aduga hariba class gi mung do khone men ne ne to se price action da nei na gani ko price action da koi how to trade with price action ko khona price action scale oi na trade kamani to ga ge haiba ko hariba si gi class da khone nei na to se koi concept of price action ko important candlestick important 11 in chart ko aduga 3 high probability intraday trading patterns ko kogi chart ki pattern myam am lai da dai koi pattern ani hum ko aduga concept of option hedging main important topic ni ko koina option hedging chi tawraga kamai tawraga koina kogi consistent oina income agi no si profit se loga dage haibu gi matang ni ko ado hariba class se join to view ko free of course ne salok jinde ko ado hariba class se join tawna ba somna khogi lairiba khogi whatsapp number ko 8800404848 sida text to biro aduga topa amna khogi telegram channel se sida join to sin bio natraga na si khogi video sigi description da WhatsApp group ki link su yauri bane adu join to sin bio ko aduga class attend to bio ko aduga ji option chain what is option chain se kaino jing mina sibu ko option chain se kaino ha kan ma se just a listing amne ba ma se just a listing amne kari list na man to se call and put option gi ko call and put option gi kumagi available kano se ko gi underlying asset amagi ko mai kano myam am volume adaidi premium ko adaidi khogi open interest ko ask price bid price mayam ama show tawriba koi different stock price si matungina adi stock price ha ga dekhona khange underlying asset amagi magi stock price mayam am lei natra option da option contract ki matungina khone stock price mayam am lei riba adi bo option contract ki matungina lei riba stock pricing sigi magi tongan premium lei tongan volume lei ri ko adaidi open interest lei ri ask price lei bid price lei ri ko lei khogi open interest da asagi change tawre se kyam change tawrokpa price da kyam change tawrokpa ko siguma mayam am lei ri aduga hairiba sing se khone jeng kan da khona kana risina karino ko haidi asagi khona open interest da increase tawrokpa decrease tawrokpa siguma mayam am khona jengba yabu ko no se lei ri ko option and option chain provide in depth information about the available option contract for certain underlying stocks or index ko dekho gi stocks natraga akang na ba stock natraga index amagi ko magi option contract ki manung de lei riba sagi yamne available of information yam deeply sida koina analysis story ko alo kon option chain hai se gi sida lei riba email se sibang ni ko background de lei riba kono se email se sibang ni option chain hai se option chain sida ko gi call option ga pull option ga lei gani ko ado option chain se koina direct internet te sang kadai de jinga da ge hai gadi just ko go to the google.com and type NSC option chain or you can type only option chain also go the option chain kadang haina type tawraga sum thora ni sida thora kan da si lobi ko nscindia.com sigi nsc ko nscindia.com option chain sida lai option chain ko simang ni sagi ina to show tawram ko sida magi sida best view lai ko best view da click to yai best view da click to ting da somne to se kari no hai gadi
magi view option contracts for masagi khogi underlying asset ko index oiraga di sigi marakta gi select tobiramu haibuko yani ko aduga select symbol ko symbol laraga na khogi stock thing ko laidibo khogi stock mayam derivative market ta yauri be stock mayam do adudagi amma sita select tobiyo haibuko next day expiry date layer ne expiry date sidi khoi dum khangen na dra agi contract ki aroiba time do oidini aduga just nangna kaigumba strike price ama khaktang gi jengba pamaga su strike price select tobu yani karamba strike price no it depend on nangi symbol natragana nangi kano da khogi index to ko adugi matungina sagi nangi sigi se thora ne khogi option chain ko in detail do adu loina select torba loiraba matungda best view da click tobiyo ko sini hena full screen da jengba nungai gani ko okay hari sinanga kaigumba you want to download nang kaigumba download toba pamaga su sidagi download toba yagani ko adu just silai sida koina ngasagi aigi left side right side ko laigani left side and the right side se kamaina khaidore no kanda strike price na khaigani ko sida strike price laira center da strike price ne strike price dagi left thangba side sing se somda se khaiba side se kogi call option gi contract ne ka call option type se gi magi asagi kano detail mayam du ne magi information mayam du ne kai information no se pi si yang si open interest change in open interest volume adu iv ka ltp id last traded price hai ni ko si chai last trade price just the dividing trade to give price to get them ko loina mo copy to male ltp ni jing haning se sidale le kama last trade price ko last trade price ne ko koino current market price ha ka do sin ra change sa ga dinga sa ki last trade price ki aduga previous price edi mamangi trade to gi beduga hoji to gi beduga aroi beduga ani dugi mar ki changes tu ni lakti se ko bit quantity bit price si myam se loin lai same samana na koina stock price gi right thangba saruk te lai riba kano se sida su ko same laigani ani bisina kanagino put ki ni ba do sida put ki or call gi ko sigi manung de lai riba mayam se kari kaina koi detail oin jeng mina se ko okay call option sida first koi stock price ko stock price se kaino jeng si stock price se koi stock price is the price at which you as a buyer and the seller of option agree to exercise the contract say koina option se contract and the contract amane hare the option se koi kano ina contract amai lodi ni koina option da trade to wai se kaino option da trade to wai se ina sagi ini stock am laisil laga thambe stock ki share am laisil laga thambe duga manade ko stock ki share am laibe dudi laiga thambe dudi engon ownership laigani ko pura aina aigi kano sida sagi property laisin baga sa manai ko aina property laisil laga jum thamnangba matam bo sahi mari manga tara kun kun thani pujan kai dum aina punsi suba thamga su dum jabe phibam ne ko second sida ko gi stock ki share la logo sida ado stock ki share sida gi derive to thog semak pane derivative market ko derivative market ki manung sida lai deba ko gi option se comment to ga kalma se contract ne magi expiry laigani adu opening su laigani ko adi contract ma hara ga di contract to gi start time laigani adu end time su laini nantra adai to ga khoina sagi contract ama sign tong no ko sai se suppose aina kanagumba madagi koi gumba ma low ama leide khalase low leibasida sagi akoi ni marta contract ama sign tawna re ko nangi low se lupa si bo pige
ko adu tha asigi manungdai paisa si soina pige khotke hainaba ko moi ani si janabai matungina lupa si bo pige hariba paisa do ko adu do koi option dadi option contract lakti ne adu ki contract ki magi contract sign tawna rakadiba price to ne khone strike price hare kadai ko haidi means then 17,300 had a nifty 50 gini ko 17,300 or 17,350 had see agi contract tong no gi the price have the strike price to ni see gi 17,350 se aina buy to bujai natraga sell to bujai aina buy oiraga na ai buyer oiraga na ai buy sell buy to rakadoi ni aina seller oiraga na si aina sell to du ni ko adu asagi buyer amaga seller amaga ko ani gi marakta asagi option du gi agree tawnaraga ko semaka toiba contract to adu sigi price do oiduni nangna lawgadoriba price dai ko duna sidang asagi akoina contract tawnaga doriba price do adu koina sise koina strike price haina khangnai ko haribi strike price gi left side te lady singsina call option gi detail ne aduga right side te lady singsina put option gi ko put option gi listing nakta ne ko do hariba listing singse ko da yamna important oiba information nakta ni ko adu koi amam khaktang amkhumu jingsi ko makha dam mu lagsi ore na koi oi haibam yaw kini sensin oi haibam yaw tu ri OI habisi kari no gati OI is an abbreviation for open interest have open interest ki ma se abbreviation ko short form ni ko it is the data that signify the interest of traders in the particular strike price of an option okay hari basi ki open interest hai OI se sina koi da signifies to re se kari no ha gati OI sina koi da show to re se kari no ha gati akang na ba option gi strike price amada ko trader sing sina kayam jamna interest oigi haibatu ni hai ko trader sing sina kayam jamna interest oigi haibado sigi open interest sina show to ni ko okay haibdi means sagi open interest sina khoi gi number of contracts ko number of contract trade tawriba contract aduga not exercise or square off haidi OI sina ko de display tawrka de se karamba makhan gi contract no hai kanda hoji contract se open oiraga leidiba aduga ko gi not exit tawdriba ko square off tawdriba aduga makhan gi contract sing do si open OI si de show tawgani ko daga some important of a point in the the higher number the more is the interest among traders for the particular strike price is an option like the strike price mayam sigi marakta ko strike pricing sigi different OI from the like in intra sigi different OI like sing se sing sigi magi open interest yam sound like the strike pricing se ko gi trader singsina yamna interest oiba adugumba makhan gi strike price ne ko se example loina khoi jingsi ko jingsi open interest sidana 31,155 lei sidana 81,000 lei sidana 18 lei natra sida 1,20,000 lei sida 1,30,000 lei ko adudi khoina hojik hagi bai matungina jingga doise हाइरबसी की मपास दे लेबे स्टॉक प्राइस से कइनो 17,600 ने 17,500 ने 17,400 ने नत्रा 17,300 अदु दिसी की स्टॉक प्राइस सिगी मरकता कोल साइट खोगी ट्रेडर सिंगा ख्वाइदगी इंटरेस्ट ओने खन लौर से कदाइ दनो हेन इंटरेस्ट होइसे 1 लाख से ने 28,000 अतोपन 1 लाख से 30,000 गो 17,600 1 lakh and 30,000 sidane hene mayam sine interest low na low bi ko kona kari gi no gadi sida OI gi masing se number of OI se yam me ha ko same sign to roga ko gi put site su number of OI le gani ko okay
ꯑꯗꯨ change in OI ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ open interestꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ create ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ open interest ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ open interestꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ हल्लगा मते कम रिबन तौर जेंबियु को ओके तो कोई किसी की ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट स्ट्राइक प्राइस की ओपन इंटरेस्ट नत्रगन कोई की कॉल ऑप्शन की पुट ऑप्शन की ओपन इंटरेस्ट सिदा यामना कोने इंपोर्टेंट पीस लई से करिगिनो नत्रा ओपन इंटरेस्ट सिदा कोने इंपोर्टेंट पीस से करिगिना कने सपोज मार्केट से मथकलोम दा हाइगले खलसे मार्केट से कोई मथकलोम दा काखले खलसे को मथकलोम दा काखले मार्केट से को सो इधर ngसाइगी 17000 को 600 से ले रे 17600 से ले रे को मदोइने सिदा हागे दोरी बाई ओपन इंटरेस्ट की मतुंगिना 17600 सिदा दी 1,30,000 लई हाइरे को अदोइतादी हाइरे सिगी 17000 से सिदा कोइना यम चावबो रेजिस्टेंस हम लई हने लोबो यानी रेजिस्टेंस नत्रगा सप्लाई जोन सिना मरम मोय कांदा ngसाइगी सिदा ओआई यम लैरिबो मफम से सि जौरगा मार्केट से तारकपो याबगी चांसेस यम वांगे को मार्केट से तारकपो याबगी चांसेस यम वांगे नत्रगना सिदा सुम लैरगा मासे थुगायरगा मथकता कागिबो याई को ओके अदुगा सि ब्रेकआउट को ब्रेकआउट तौबो ngमद्रगदी मखारोमदा कुमपो याबगी चांसेस यम वांगे करिगिनो है कांदा सिगे 17600 हाइरिबो सिगी एरिया से सि लाइन अम खतंग नते को इना सिदे लाइन अम ड्रॉ तौबने हाइरिबो से जगह से कोई लाइन अम खतंग नते को सि जोन नम ओइने लाकदोइनी तो सिदेगी ने स्वाइप बने लोरस तो हाइरिबो सिगी ओपन इंटरेस्ट 1.3 लैरिबो ओपन इंटरेस्ट है को 1.3 एल ने को सि लैरिबो ओपन इंटरेस्ट सिगी जगह से को सिगी कोई पॉइंट नम खतंग दे लैबो नते सिगी जोन नमगी मनुंग दे लैबो कनोनी ओपन इंटरेस्ट ने अदुनो हाइरिबो सिदे लैरिबो ओपन इंटरेस्ट मैम से सि जेंगा कांदा कोइना सि आइडेंटिफाई तौबो ngame करिने हैना रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस नत्रगना कोई सप्लाई जोन को रेजिस्टेंस ओइबो याई नत्रगना कोइना सप्लाई जोन हाइबो को सना कोइना सही कॉल है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन की कोई से ऑप्शन सेल को कॉल ऑप्शन लोम थंग साइड ओपन इंटरेस्ट यामने लैरगदी अचौबो रेजिस्टेंस में लैरे हाइबसे कोई को इमेजिन तौसिनबा याई को कोइसु ओइगदोइनी अदुगा अतोपा मना कोइना असुम मुजिंगसि पुल ऑप्शन दा कॉल ऑप्शन दा लैबा कोगी कनो सिदि ओपन इंटरेस्ट दे कोने रेजिस्टेंस ताने खले पुल ऑप्शन दा लैरिबा ओपन इंटरेस्ट दे कोई करिने हन लौगदगे को करिने लौगने हाइबा मतमदा आरिसिना मार्केट सिना सुम डाउन लाय खलसे को अदुगा सिदा सपोज यंगसि को 17000 दा 1 लाख लै को मार्केट सिना हाइद्रा को मतमदा अगेन ngसाई कोई 17000 से जौरे खलसे को 17000 दे लैरिबा 1 लाख समथिंग से को आई 1.1 एल हाइरगे को सिगी जोन सिगी मनुंग दने बे लैदिसि सिगी हाइरिबा जोन सिगी मनुंग दे लैरिबा ओपन इंटरेस्ट में आम से सिना मरम ओइरगा मार्केट सिना मखारोम सुम कुमधरको मतमदा सिदा टच तौरमगा मथकता हायखिबा याई याम थुना नत्रगना सिदा सुम हाइपे काखलुरगा मुकुमगा त लै अमुकम टारगेट तरप याई करबा मतमदा सेलर की कनो से को यामना स्ट्रांग ओइरगा को प्रेशर से अगेन हम हागले खलो अमुकम तासिनबा याई नत्रगा पुरा कागे याई नत्रगना सिदा हजिन ट्राई तरो मतुंग से थुगाइरगा सखिबा याई को अदा सैना कोना खरा चाउना को होगी पुट ऑप्शन की साइड को ऑप्शन सेन की मनुंग द पुट ऑप्शन की थंग साइड ओपन इंटरेस्ट चाउन लैरगदी को कोइना हाइरिबा
zone do natraga area se koina kari haiba yai sagi support zone natraga demand zone haina khanga bai ko sisina koina resistance hai sidana koina support haiba yai support and resistance ko ado koina price action dam khari haina changsila kanadi demand zone and supply zone ko rejection zone haina lakani ko ma'am aduna ma'am ina ma'am da ungtang ge kano ta tawjrom ge hari basigi price action gi sunday nimita tawgodoba ko gi class hai free online master class hai join to view ko join to view aduga price action sisu mamuta na khangbi ko me ado haji phawda khone yengai se open interest call option gi open interest oi khange put option gi open interest khange open interest hai di kari no sisu khoi khange open interest se kari no hai se yamutang ge repeat tawjiram ge ko specific akak na ba khoi gi ko strike price amagi magi high strike price to the ko buyer ga seller ga na contract oina agreement am binary ba dugum ba hidi kano se ko option contract se ko na open interest di manung de lai ba hidi sam na hare kan da aina sigi 17300 natraga 17350 se buy tawri exit tawdari buy di tawri exit tawdari ko adoita de ise kala de legani open interest de legani ai trade to ko ai trade ki contract se open contract on lai ri to ai exit tawdari adugo makhan gi trade ne khona go khona open interest hare se ko trade se low di low ba aduga exit ti tawdari ba ko sugma makhan gi trade sing se khona open interest hain khang nai aduna call option lom da oi ba yai put option lom do oi ba yai agi trade se ko put option do ore gana support natraga demand zone lom da lakhrani call option do ore gana ko resistance natraga supply zone hain da to la ani ko me do sagi open interest ki next lei se kaino sense in oi sum su lei ko sense in oi sin kaino ha gadi sagi open interest se si dagi open interest ai no ji low ga thamba trade tu ni na tra ai no hold to ga thami ba trade tu ni ko option contract oi ga dam ni ko option chain da lak ni option contract ai no hold to ga thami ba option contract sing du na open interest ni ai no hold to ma dagi thadorok pa ko natraga na aina anoubo option contract ama lawsilaga hold tawrokpa ko amana thadorokpa amana again anoubo ma lawsilaga hold tawrokpa ko hari ani se ani makse sense in oi de lakani to open interest sense lakudune hana hold tawroga thadokpaduna koina mase minus ta lakani aduga anoubo khogi open interest sangsilai isina koi plus ta lakani ko adugi plus minus मैम लाखपदो अदु एडजस्टमेंट तौरकांदा हारिबो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओआई से मागी वैल्यू से शो तौगनी प्लस न मसिंग जामगना प्लस फ्रॉम द लानी माइनस न मसिंग जामगना माइनस फ्रॉम द लाकनी का अदु एगी सिगी एग्जांपल से दि फ्रॉम द माइनस ति हम उदरे अदु कोई लाइफ द डायरेक्ट उन चले जिंगसी तो स्टॉक प्राइस सोय बिदगी pull up select of select no this the jinx Nifty 50 expiry 6 October ko the jinx some na gan the view oi da sensin oi se le ka sigi sensin oi se si da -10 -449 yauri ka -324 le minus 1225 natra kadom da sian se am lei biong som da kolom thangba sai da minus da loin lei putlom thangba sai da di putlom thangba thai sai da minus lei plus lei ngasi si da minus plus am so torom se kai gena da 6 October se ngarang loi gere ka 6 October se ngarang loi gi bani na trade sing do ayam bana thadok na gi bani ko
ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 13 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 13 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯗꯦꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯑꯗꯨ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯏꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯆꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯣꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 10ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯗꯖꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ